Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. The Catholic Association of Shillong Jonga Shillong Archdiocese hakalai potrik unaitung arjar arposan. Klapen her daga shithi chu mintirang ba ka zilla Chhattisgarh. U Vishnu Desai ban pinpa wijing snokya. Halo ka jing kem klem nongrim ki Arngut ki sister ka balang Catholic naga zilla Kerala. Ki bederu naga jinga slok Assisi Sisters of Mary Immaculate hakabla kenno bagi ki bedan keti hakakam khayi bril bat ban penkelaniam jubor bat ka association kala kamru bakini gi jingkno kilong ki bam dan nongrim bat de ki bala shu Pharep Lamler klem ki saki ki sabut hakashi bla soy do president uba Vincent H Pala u vice president uba Barnabas Nangba bat u general secretary uba H Karling do ka association kala kerpat u Vishnu Desai ban pha pelat no mardor klem jingte kendon yaga sister Pretty Mary bat yaga sister Vandana Francis Ringkat ka Sukaman Mandavi kibla syak kem na drug railway station hakar pundre truk naitung arajar arpusan katba gedang senra ni kilaingut ki samla kenthei kibla kinjo kerta kabla khat pras nem shaneng hadim bla yo jimin jur na kimi kpa jongki belet bela kamai jakpo Ka Catholic Association of Shillong kala ongru bala kem mikini ki Arngut kirunyam deke jing kinshot bat gejing Pharep Lamler deke dikot jong Bajrang dal klem dala bansei yiki saki sabut kibabyang ban penksan bat ban penshisha jaga jingkena Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei Kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya Like no, tang is Khasihers. Pila ben let bed, check office terekam jongki, ka Commissionerate of Food Safety, ke badan halowa la chumya. Naka benta ka kot kakya, kinong bam nong di. Lawan ra asyapi, deka Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya. Bat bala kershan, deka Food Safety and Standards Authority of India.